Manifestacija Dan devojčica daje priliku devojčicama da se upoznaju sa nespecifičnim ženskim profesijama kao što su oblasti tehnologije, prirodnih nauka i budu inspirisane ženama koje su postigle uspeh u svojim profesionalnim karijerama. Ovako, Regionalna privredna komora Kruševac je u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena iz Beograda i GIZ-om organizovala Dan devojčica. Cilj ove aktivnosti je pre svega bio da se devojčice upoznaju sa netipičnim ženskim zanimanjima i da prilikom izbora svog zanimanja ne biraju ta stereotipna ženska zanimanja, već da se usmeravaju prema svojim nekim shvatanjima i željama. Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Srbije i GIZ organizovala je ovu manifestaciju u aprilu mesecu. Ovom prilikom dodeljene su zahvalnice za učešće i doprinos u realizaciji manifestacije. Na teritoriji Kruševca u ovoj manifestaciji uključene su i podržale su ovu manifestaciju sledeće kompanije: FAM Kruševac, FAM Farm Kruševac, Trajal korporacija i Minka Kruševac. Deo Minka je proizvodnja ambalaže, koja je vrlo zanimljiva jer je to jednokratna ambalaža, a deca koja su došla prosto su se čudili da jedna žena može da vodi takvu jednu proizvodnju. Deci je to mnogo koristilo i mislim da bi sve kolege koji su proizvođači, čak i muškarci i žene, trebali su decu da pozovu i da pogledaju kako to može jedna žena da uradi. Pa to je bio sastav projekta. Mi smo konkurisali naravno kod GIZ-bosa i dobili smo da realizujemo projekat profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu. Jedna od aktivnosti projekta je upravo obeležavanje ovoga dana Girls Day, ali mi negde u školama shvatamo taj dan malo drugačije, znate. Nekada dok je, sad uslovno da kažem, privreda Kruševca bila na nekim drugim boljim granama, mi smo imali 2 dana u godini kad smo obilazili preduzeća i onda je to jedno 10 godina zamrlo. Tako da sad nam se ova akcija da se ponovo naši učenici vrate u preduzeća i da obiđu, da vide sam tog proizvodnja činila fenomenalna. A onda sama suština obeležavanja Dana devojčica jeste ta da devojčica vidi da negde to što dobija vaspitanje, muško-ženski posao, da prosto se te neke granice brišu. Pa Fabrika maziva kao društvena odgovorna firma rado se odazvala pozivu Udruženju poslovnih žena Srbije i Regionalnoj privrednoj komori i odlučila se znači da učestvuje u ovom Danu devojčica. Nas su posetile devojčice iz osnovne škole Vuk Karadžić. Mi smo im pokazali sve ono što je njima bilo interesantno tog dana, znači obišle su našu proizvodnju, laboratoriju, razgovarale su sa ženama koje su uspešne u svom poslu, sa raznih profesija, sa direktorkom finansija, sa inženjerima iz razvojne laboratorije i mislim da su potpuno zadovoljne sa onim što su videle i da će ovo što su tamo videle, doživele da im koristi u izboru nekog svog budućeg zanimanja. Trajal korporacija je izašla u susret ovom pozivu Udruženju poslovnih žena da doprinos ovom danu devojčica. Trajal korporacija je fabrika koja ima različite vrste delatnosti i pružila je mogućnost devojčicama da se upoznaju sa, da kažem, proizvodnjom različitim i u gumarstvu i u fabrici zaštitnih sredstava i mogli su da vide sve te nespecifične profesije kojima se bave i žene u Trajalu. Dan devojčica se organizuje širom sveta 26. aprila da bi se devojčice osnažile da prilikom odabira njihovih budućih profesija ne podležu stereotipima poput podele na muške i ženske poslove, već da se rukovode prema ličnim interesima i talentima.